بله هف پیوینا کم کره دکتر نورالدین به شنگورا چکریه بحثا دیا خود که امی بچون جم دیاوی هف سرا دکتر نورالدین زازا جیل برید فاور ویج لوزانه ببه میوانا ما جیل برید خان بخیراتی یک روداو یکمین تلویزیون کردیه که هف پیوینا که فی آواهی بتره چید که براستی گلکی کیف خوش بوم هم وکه هفسرا دکتر نورالدین زازا همجی وکر روزنامه وان وکر نویسکار بشتاری وی بولتنا مدوی ده حز کم دست بی که بزن بم جلبرت خان تکنگی چاوا دکتر نورالدین زازا ناس کرول کداره I must now respond. Yes. I meet Noureddin Zaza for the first time. یکم جار من نورالدین زازا من لوزانه دیت In 1900 1971. 1970 یکی ده یکم جار مدید Of my newspaper. در Yes. لو کداره تدید جریده مده آها تدوی دمه در روزنامه ده تا کار دکر دکتر نورالدین زازا هاتی بو جمع تا روزنامه کتاتی ده کار دکر Yes, بله the redactrice en chef of my newspaper, whose name is L'Illustré, نوی جریده من لیلس in by common friends, به حواله که هف بشتا نورالدی مدید and Noureddin talked نورالدین لگلوی آخفی his writings. حت سر نویساندن آخوا Lady was went to publish و تخواست گو text of Noureddin. گو And when he came, برهمی خوا I see طبع بکه بلا بکه آها and the redactrice en chef said it is our specialist of Middle East. پشتی وی او یک او چیزی وی کی کسی تایبت بو جه روجلات ناویج بو ما Several times in Middle East. تا کرد وی دمه ناس کرن جیل برید خان And after بری it کت was دکتر the نورالدین first ناس time بکی and it was ناسینا تب یک- کردان راه بو yes because بله. in 1967 زبرگو 1970 I was in Kurdistan از هات ما کردستانه and after I was in پشتی وی Iraq, از هات ما عراقه and I Aha. gave a brief a letter يعني- for General Mustafa Barzani. يعني جا بقال هناكي سر لمصطفى برزاني بيستبو Israel, شر هابوي وقت نافبر اسرائيل وولاد العربي ده Iraqi عراق missionaries don't permit me وي وقت ندهشت دسالات عراق ندهشت من جواز از در كم General Mustafa سر تيان جواز من مصطفى برزاني ببينم my first trip to يكم to قشتا Kurdistan. مبوج بو كردستان ويدمي I left in I was unfortunately يعني بالداخل از بغداد ازمام Kurdistan. از نچم كردستاني نچم بله ت هفسرا سیاست مداره که کرد بوی دکتر نورالدین زازا هم کاریزما هم کسایتی هم جی سیاست مدارو و د جیان خویا سیاسی ده جی بگمان وی گلکی زحمتی دیتن زحمتین کتا پیرا دیتن چه بون جیان و بهفر چاوا در باس بو There are many moments, قالك جارة happiness and difficult moments. خوشي وزحمتي ما بهفرديت I, he was a very kind father. He was always the first to حردم give يكم the جاربو biberon to Shengo. The Go- biberon is a bottle of milk. يا وتم حرجاب وي تخص شير بدا شنغو
give the first biberon to Shango. یەکەم شیر بەتڵە شیر گۆدا شەنگۆ ئەو بوو Very kind. گەلێکی باش بوو بۆمە After, پشتی وێ sometimes, at the morning, Noureddin told me, یەکەم جارنا سبێ night, جار I dreamed of جارێکی ji min re got govê sibê got bi Elî Heyder min xewn dadî Ali dîtiye Haydar was a bourreau. Bourreau, I don't know the traduction in English. It was the man who kesek bû got blessed him, ou lançait des coups sur lui, ou torture, ou make torture with him. So 20 years 20 ساڵە پشتی vê xewnagûyî dîtiye suffered much gelekî wî for this bad. ji bo ber vê xewnê bê vê bawerî And one day we were sakîra wî de mabû friends with Ben Bella. digel hevalan Noureddin told him, hevalê xwe ber me I re think Kurds, got made much things for Go- Arabs. got Kurda gelek tişt bo Araba kirine He think to Saladin. But Arabs lê Araba done no more Tish- thing tiştek ji bo Kurdan nekirine for Kurd people. ji bo xelkî بله Kurdan جلبرت خان It was, چاوە بێژم ینی yes, دکتۆر نورەدین چل جەم وەهیشت کۆ حتا نەهاتبە بەلافکردن نەهاتبە وەشاندن چ بیرانین یانجی چ وەسیەت چ نەسیحەت کرد the last day before his death, berî wefat he mirina wî experienced his deception because Kurds are so much got Kurd gelekî divided. gelekî Was bela bela divisions bûne between the Kurds. yani ser He was desperate. gelekî bêş bû bijam bû ser belabûna Kurdan gelekî bixem باشە bû ser هون vêyekê کوڕێ تا دەبێژە ji bo me He learned Vale. much things me gelek tişt ji bo wî fêr bûn in the life. We have to be very clever. gotî di ciyanê de ku divê em gelekî zîrek bin gu heger ew tişta mumkin be heta and gu em after kar to bikin help others. û em heta gu ji me bê divê em yarîkariya xelkê bikin di dinyayê de cîhanê de hemî de بانگا وەژی داخوازە وەش بەر کوڕێتە شەنگۆژ مەرە گوت کۆ ئالین سیاسیین کوردی پر خودیل وە دەرنەکەتن ینی ئالیکاریە وە نەکردن دوواری مادیدا ژی gelek zehmetî we hebûn û we gelek zehmetî dîtin daxwaza weş Kurdan ji aliyên siyasiyên Kurdan ji partiya ku Diktor Nureddin yekemîn sekreterê wê bûye çi ye hûn çi dixwazin It's difficult to say. tiştekî zehmet e gu ez bêjim çima Masud zehmet e Barzani, when I Mesud Barzanî in wexta ku bi Kurdistanê in the Switzerland, di Swîsrla gu wextê ku min ew obviously dît an house, but an house in Kurdistan. gotî malek enî But dava kir gu ez malekê bidêmin li Kurdistanê aha I have news for him. yani ji mêj de ez min It is true tiştek we have, ji nebîstiye gelekî zehmet e difficulties because Noureddin. ji ber ku Nureddin Noureddin took him all his heritage. dibê wek malbata Nureddin hemû tiştê wî jê birin Damascus had stolen Noureddin. Stole Kurdên Demeşqê with Nureddin his dizîn two handicaps. And Yani- when Noureddin died, we don't have family. wexta ku Nureddin wefat kir Family, tim not malbat family. tim malbatê me tin nebûn ne malbatê Swîsrî ne malbatên Kurd We were alone.
از و شنگو ام تنیمان I try to be to do my best, من قال لك هودا جواز especially for Shango. طيبات بو And شنگو I worked as journalist من وكو روجنامه فان كار till كر my retreat, حتى جواز and I تقاعد write بوم books, واز كي and برتوكا the دنفيسم next will be in next February. بله د شباطة In the بيدا some books هناك I برتوك write من about جواز دن سر كناك برتوك هنا سر كردا بنفيسمه جيلبريت خان برگو نها كرد قوتنا كردستانه always in کرم کرد هر دم دده مدنه کرد و کردستان هر دم د دل ودایه هونجی هر دمه د دل گله کرد و کردستان دانه و ویم داخوازته و پیامته دگینن سروک مسعود بارزانی کو سوزا مالک دابوک حزدکن ورن لاوليري يعني الكردستان بمينن هيفي دكم او الي كاريج ورا پیشکش کرن سروک برزانی چه سوزا کدابه سوزا خو پیک آنیه بیگمان نها روشوا چیه جلبرت خان now I continue to write. نها از بردوام دنویساندنه ده I have some health problem. كندك كيشي من تندرسي هنا I سلامتی به جدلقي من difficult for me كيشي to تندرسي هنا go, سندك زحمة بينم جواز and I am هرم in بيم treatment. از نها دبن شارع سرية دامه جبو في جبو آزار برنگي But خو I continue to سلامتی به جلبرت خان و از بردوام جواز هیوی بنویسيرم دکم تندرستیات دخوينم باش به Thank you. و سپاس بوا. کرد خودیر ور در کون پارتین کردی خودیر ور در کون آلین سیاسی خودیر ور در کون جلبرت فاور هفجینا دکتور نوردین زازا ج لوزانی میوانم بوی زور سپاس مالتا آبا